Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Iwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 20 z'ukwa 11. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangije komisiyo y'iperereza ku mvururu zabaye mu gihe cy'amatora yateje impagarara mu kwezi kwa 10 gushize. Mu Burundi amashyirahamwe yo kurwanya virusi itera sida ari mu isekeza ryo gupima abashobora kuba bagendanye umugera, abari mu rubyiruko ngo bari basiwe cyane. Murumva impamvu muri aya makuru. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yatangaje ko igiye kwegurira ingabo igice kingana na 20% by'ingengo y'imari kugira ngo zishobore kwisubiza ibice byigaruriwe n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burusiya, aho abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga mu bihugu by'umuryango bumwe bw'Uburayi EU bavuga ko Kyiv n'Uburayi bagomba kugira uruhare mu mugambi uwo ari wo wose w'amahoro kuri Ukraine. Ni mu gihe biri kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kuzamura imigambi isa nk'isubiramo ibisabwa n'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko amahoro atagomba kuba kumanika amaboko. Polonye yavuze ko Ukraine ariyo yakorewe intambara kandi ko itagombye gushyirirwaho inzitizi. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Ukraine kuganira ku buryo bwo kurangiza intambara. Hari kandi amakuru ataremezwa avuga ko umugambi usaba Ukraine kwigomwa byinshi birimo no gutanga ubutaka ndetse no kugabanya ingano y'igisirikare cyayo ku buryo bukomeye cyane. Mu Burundi amashyirahamwe yo kurwanya umugera w'indwara ya sida ari mu isekeza cyangwa se ibikorwa byo gushishikariza abantu gupima abashobora kuba bawugendana, ariko banapima kandi izindi ndwara zitandukanye zandurikira ziciye mu bihimba by'irondoka, kuko ngo akenshi sida yica cyangwa ikazinzikaza umuntu iyo hayihuriweho n'izindi ndwara. Ni mu gihe bivugwa ko kandi ibikorwa byo kurwanya no kwirinda kwandura iyo ndwara bishobora kuba byaragabanutse mu Burundi. Rimwe mu mashyirahamwe ari muri icyo gikorwa ni ANSS riyobowe na Jeanne Gapia. Twavuganye mu kanya gashize, mbanza kumubaza icyo bashaka kugeraho. Ni twebwe twayiteguye n'uburyo nitwe twaburondeye, ariko n'isekeza ryakozwe n'amashyirahamwe menshi cyane, mbere n'ibitaro aho twe dukorera ruguru hose, n'ibitaro byo mu Kirundo, mu Rumonge n'Imakamba, aho twibaza ko twoshikira abantu benshi. Twarakoranye nabo. None ubu urugero mwasanze rumeze gute rwamaze kwandura uwo mugera wa sida mu Burundi aho mwapimye? Turacari kuri vyo, ntituraheza, tuzogira urugero tuzorutanga mu ndwi ukwezi guhera. Mugabo turashobora kwerekana ko nimba napimye abantu 30, nkaba muri 30, 20 bafise imyaka iri munsi ya 25, turerekana ko urwaruka rugeramiwe. Kandi ubu rero nivyo turiko turabona, abantu mubo dupima abo dusanga benshi baranduye harimo abakiri bato. Hari impamvu yihariye mwaba mwaratahuye ituma urubyiruko ruri munsi yo myaka 25 ari rwo rwibasiwe cyane? Dusa nk'uko tutacigisha, tutakivuga yuko hakiriho sida. Murazunguruka mu ndabiri igihugu cyose nta capa
kivuga ko sida icica gihari. Ico ni urugero rwa mbere. Urwa kabiri ni uko abantu bakiri bato bo muri iyo myaka nibaza ko baravye imiti kuva ibonetse tukaba tuyifata, abantu benshi bari barajijutse bakaza bagafata iyo miti basa neza, nta muntu akibona ngo umuntu afise ibiherehere, umuntu aronze. Niyo umuntu yonze cyane bagiye no kuraba kenshi ntabari umugera wa sida agwaye. Umuntu yavuga ko biterwa no kwirara rero. Ego cyane, nivyo biterwa no kwibaza ngo sida yaraheze. Abo duhora duhuriye ahantu wamubwira uti nitwa Jeanne Gapia, uwo akumva afise imyaka 30, yakuze anyumva, kandi yakuze anyumva. Iyo avuze yakuze anyumva, yakuze yumva wa muntu agendana umugera wa sida. Uwo muntu aravuga ati mbega uwo muntu nakuze bavuga ko agendana umugera wa sida akaba akiriho, Imana ikaba yaranamuhaye kuba umuntu amuravye bitaboneka, ubwo iyo sida iracyariho. Hanyuma rero haragera ahantu abantu bimenyera kurumva sida, umuntu araronka n'imiti atarinze wowe kuyiriha. Ariko diyabete yoyo udafise amahera nta muti utangwa ku buntu. Urukiko rw'ikirenga muri Espanye rwahamije icyaha umushinjacyaha mukuru wa leta kubera kunyereza amakuru y'ibanga areba urubanza rw'umugabo w'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta mu iperereza ry'imisoro. Alvaro García Ortiz yahagaritswe kongera gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 2, anacibwa amande arenga $8,000 by'amadolari. Icyemezo ni incamugongo kuri guverinoma ya minisitiri w'intebe Pedro Sánchez washyize mu mwanya bwana García Ortiz. Uyu mwanzuro unabaye uwa mbere uhamije umushinjacyaha mukuru icyaha muri Espanye, ukaba wanazamuye ibibazo hagati ya guverinoma idafite ubwiganze yise uru rubanza urwo guhiga baringa n'abatavuga rumwe nayo b'abakonservateri basabye guverinoma kwegura. Tujye muri Tanzania aho Perezida Samia Suluhu Hassan yatangije komisiyo y'iperereza ku mvururu zabaye mu gihe cy'amatora yateje impagarara mu kwezi gushize kwa 10. Aka kanama kazayoborwa n'uwahoze akuriye urwego rw'ubucamanza Mohamed Otham Chande uburi mu gihe cy'izabukuru, kandi azaba ari kumwe n'abandi bantu 7. Perezida Samia yavuze ko hazakorwa iperereza ku bibazo bitandukanye birimo n'impamvu zateye imyivumbagatanyo. Inkuru ya Sereka Muhaba nayo uri Nairobi. Ako kanama kazaba karongowe n'umunyamategeko Mohamed Othman Chande ubu ari mu karuhuko k'izabukuru, kakaba kazoba kagizwe n'abantu 7. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko ako kanama gategerezwa kwerekana icatumye haba imidurumbanyo ya mbere ikomeye muri kahise k'ico gihugu. Tume tunaitarajia ikatuangalizie. Twiteze yuko aka kanama katurabira icatumye haba ijya midurumbanyo, icabitumye n'igiki. Ariko kandi ubwaruka bwarashizwe mu mabarabara basaba uburenganzira bwabo. Turashaka kumenya ubwo burenganzira basaba ubwo ari bwo bwatumye bajya hamwe bihereza amabarabara kugira baburonke. Nubuhe kugira tugire ico dukoze baronke ubwo burenganzira bwabo na wapate haki yao. Uwo mukuru w'igihugu yasabye kandi ko ho kwihwezwa amajambo amwe yagiye arashikirizwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta, aho imwe yavuga ko amatora atazoba. Tunapofanya hii kazi hebu twende tukaangalie mu gihe turiko turagira amatohoza, turabe neza imvugo y'imigambwe itavuga rumwe na leta. Imwe yavuga ko hategerezwa gusha, ategerezwa kuva ku butegetsi, hategerezwa kubiki, amatora ntazoba. Nikiye cyatumye bakora ivyo? Turabe imigenderanire iri hagati y'iyo migambwe n'akanama kajejwe gutegura amatora. Imigenderanire yabo yari imeze gute gushika naho bavuga amajambo nk'ayo mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta muri ico gihugu, Chadema na ACT Wazalendo, biyamirije ishirwaho ry'ico leta yise akanama kigenga. Iyo migambwe ikavuga ko bamwe mu bakagize nabo bari bakwiye kugirwa ko amatohoza hakuba mu bayakora.
inama nkuru y'abepiskopi ba Tanzania baheruka gutera kamo leta ngo ishyireho akanama kigenga kagizwe n'amashyirahamwe yigenga hamwe n'ibisata ataho vyegamiye muri politiki. Perezida Samia yahaye ako kanama ikiringo c'amezi 3 ngo kabe kahejeje ako kazi. Ifatiye ku cegeranyo cako, leta izocishiraho komite ijejwe kunywanisha abanyetanzania. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe ataho yegamiye muri politike bavuga ko abantu benshi bapfuye bari mu minwe y'abajejwe umutekano, harimo benshi bataramenyekana irengero ryabo. Leta ntirashira habona ibiharuro kanuni vy'abishwe canke bakomeretse, kandi BBC ntirashobora guhinyuza ibiharuro bivugwa. Urukiko muri Nigeria mbere kujya muri iyi nkuru reka tubanze dufata akaruko gato cyane. Iyi ni BBC Gahuza, urayumva no kuri Kesura FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa 1:20 mu Rwanda no mu Burundi. Nkuru nari ntangiye mu kanya, urukiko muri Nigeria rwahamije umuyobozi uharanira kwitandukanya muri iki gihugu Nnamdi Kanu ibyaha by'iterabwoba. Umwanzuro w'urukiko wasomwe adahari nyuma y'uko uyu muyobozi w'umutwe w'abafatwa nk'abasangwa butaka ba Biafra utemewe n'amategeko yasohowe mu cyumba cy'urukiko kubera guca mu ijambo kenshi umucamanza. Kanu uri muri gereza kuva muri 2021 yahakanye ibyaha byose aregwa. Yashinje umucamanza kubogama. Yabanje kuregwa ibyaha mu myaka 10 ishize byo gutegeka abayoboke be kwangiza inyubako za guverinoma, kwibasira no kwica abasirikare ba Nigeria ndetse n'abapolisi. Aho muri Nigeria kandi amashuri yafunzwe muri leta ya Kwara mu burengerazuba bw'igihugu nyuma y'uko abarwanyi bitwaje intwaro bigabiye mu rusengero kuwa kabiri w'iki cyumweru. Abategetsi bafunze amashuri mu duce 5 mu cyo bavuga ko ari icyemezo cyo kwirinda. Abagera kuri 2 bari mu masengesho kuwa kabiri biciwe muri iki gitero. Abandi benshi bafashwe bunyago. Bikurikiye ikindi gitero cyo kuwa mbere igihe abakobwa barenga 20 bashimutwaga mu ishuri ryabo muri leta ya Kebbi mu majyaruguru. Izi mpungenge rero zikomeye zishingiye ku mutekano muri Nigeria ziri kuboneka mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko abakristo bari gutotezwa. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma yatangaje ko igiye kwegurira ingabo igice kingana na 20% by'ingengo y'imari kugira ngo zishobore kwisubiza ibice byigaruriwe n'umutwe w'abarwanyi baye mu 23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith Sumirwa ubwo yagiraga imbere y'inteko ishinga amategeko mu kumurikira umushinga w'ingengo y'imari. Kongera ingengo y'imari ngo biri mu mugambi mugari wo kuzamura imbaraga z'igisirikare, hatezwa imbere imibereho y'abasirikare ndetse no kubaka ibikorwa remezo by'ingabo. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa imbere y'abadepite, akayabo kagana miliyari 59 z'amafaranga ya Kongo niyo ngengo y'imari yose y'igihugu, naho 20% yayo akaba agomba kwegurirwa igisirikare. Madame Suminwa yabwiye abadepite ko leta ya Kongo yifuza bidasubirwaho kwisubiza ibice byigaruriwe nabo yitabanzi aribo umutwe wa AFC M23. Leta ya Kongo iri mu ntambara n'uyu mutwe imaze gutakaza ahangana na kilometero kare 34 muri Kivu zombi, ahakaba habarirwa abaturage bagera kuri miliyoni 10. Hagati aho impande zombi ziri mu biganiro zifashwamo n'igihugu cya Qatar hagamijwe isinywa ry'amasezerano ahagarika imirwano burundu. Ukongera ingengo y'imari igenerwa igisirikare biri mu mugambi muremure ugira mu mwaka wa 2028, aho leta ya Kongo ishaka guteza imbere imibereho y'abasirikare ndetse ikanavugurura ibikorwa remezo bya gisirikare. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, cyakora abategetsi b'u Rwanda bo bagahakana uruhare urwo rwo rwose muri intambara. Saa 12:30 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikiramico runana. Nyuma y'igihe kitari gitarwariye mu rugo, Honorine yashyize ajya kwa muganga. Pascal wakomeje gutesha umutwe Stefano aririmba ibye na mukobwa Jana. N'urunana. Uzi n'ibindi Honorine? Karame. Aho bigeze imiteretano igiye kuvamo.
niba ushaka kuvuga ibyo kujya kwa muganga rwose ntibirirwe bigora ntaho njya Kareme. Ngiye kukujyana ku ngufu ikiba kibi. Wibeshye unankoreho rwose bukurandambiwe nyine urashaka kumva. Urangira impuhwe se kurenza izo nifitiye ni wowe urwaye. Ahubwo ndebera iyo telefone ndumva ntazumpamagara Kareme. Ubuze ukomeza uko urabasha kuyivugiraho ra? Ndebera uwo ari we yewe nusanga ari abambwira ubusubihorere. Ndabona ari nimero ntazi rwose. Nta n'izina ririho. Utagira izina se yewe mwihorere. Cyangwa Kareme mwitabe wumve icyo nshakira. Alo? Ni njyewe ufite ntabwo ari Honorine. Uraho mwana wa? Ni njye Mukandekezi nyirakuru. Niye telefone umuntu waruje kundeba ngo mbabaze amakuru yanyu. Akiragerageza uvuge Honorine. Ni mukecuru duhamagaye. Muraho neza nyogoko. Uraho Nori. Amakuru y'uburwayi watangiye koroherwa. Reka nta kigenda aho gukira ndushaho kuremba. Urarushaho kuremba? Imiti nababwiye se niyo mwashatse murayisekura neza muyinywa nk'uko nabibabwiye. Uko watubwiye kuyinywa rwose niko twabigenje ariko ntacyo yamfashije. N'umwe wo kogera mu mayira abiri mwawukoresheje neza uko nababwiye. Uriya se uriya nyine byaranze rwose ntabwo turawukoresha nyogoko. Ntiwumva aho byapfiriye? Sinakubwiye ntuzacunge bwije ujya ahantu mu mayira abiri woge. Uzasiba rimwe rya kabiri ube wakize. None se ko nabwiye Karemera ngo amperekeze akanga urumva nari kujyayo muri iryo joro koko? Yangiye iki? Wese ntashaka gukira? Karemera se ntumuzi ko nta kintu apfa kwemera nyogoko. Nubabyutse rwose antota ngo nkarabe njye kwa muganga. Ngo kwa muganga nta soni? Mpereza Karemera uwo tuvugane. Ngo akira Kareme akira avugana na nyogoko urakubwira. Yego ndakumva nyogoko. Niko Kareme nguri kubwira Honorine ngo mujye. Urumva ya miti yose waturangiye nta kintu yatumariye rwose. Uko ayinywa niko arushaho kuremba. Njyewe rero nafashe umwanzuro wo kujya kumuvuza mu baganga babyigiye. Abaganga babyigiye se bize no kuvura ishyari riri mu mitima y'abantu. Ariko Kareme ubu ntabwo uzi icyo Honorine arwaye. Ntabwo nkiza ariko nimujyana kwa muganga bo barakimenya bamuhe n'imiti imuvura. Umva Kareme ndakubujije. Ntiwibeshye ngo uwo mwana mu murenzi irembo ngo uramujyana kwa muganga. Icyo arwaye ndakizi kandi n'umuti narawubabwiye no kudashaka kumufasha ngo akire. Oya rwose biriya byose tubikoze igihe kirekire kandi nta kintu byamuvuye. Nta kindi rero gisigaye uretse rwose kumujyana kwa muganga pe. Kareme uramutse wibeshye ukajyana uwo mwana kwa muganga murahiye ukuri kose ko nagira icyo utazibeshye uzana umurambo w'ino ngo tuwakire. Uzamushyingure wenyine. Reka rero mbere ko tugiye gukora kano kazi. Yego. Bamwe nibafata amasuka. Tugende tubagara ariko dushyiramo n'ifumbire. Abandi bazi inyuma batera umuti. Turajya kurangiza kubagara no barangije gutera umuti. Ndumva ari uko tugiye kubigenza. Hari undi ufite uko yumva twakora? Icyo gitekerezo ni cyiza pe. Ariko ngiye mu mbabarenge mu babagara. Kuko sinshaka kureba uyu muti dutera imyaka. Ayiwe disi murebwa yire kuva igihe yanyweraga amazi mu gacupa kajemo umuti yarahungabanye. Ibyo rero bigomba kudusigira isomo ryo kuza kubika neza uducupa dukuramo umuti wo gutera imyaka. Tukaza kudushyira ahabugenewe. Si uducupa gusa twavuyemo umuti ahubwo n'ibi byose dukoramo mvaruganda nabyo bibarirwa mu myanda ihumanya. Tugomba kubyitwararika ntitubishyiraho tubonye hose. Cyakora rwose. Ariko we twahereye mu by'imyanda ihumanya twibagirwa kubaza umuyobozi wa koperative byavugiwe mu nama. Ese koko Nyiramari ko twaherutse ujya mu nama yo kwiga uburyo amakoperative yacu yakora neza kurushaho kutatubwiye imyanzuro yavuyemo? Natubwire da. Mwahora n'iki mwababyeyi mwe ko ubukene ntabwo atari ikintu. Ubukene gutese kandi koperative yaragutegeye kugenda no kugaruka. Urumva baratubwiye ngo dutange nomero za telefoni ngo bazakora groupe yo kutumenyesherezamo imyanzuro y'inama. Kandi ubwo ngo bisaba kuba ufite telefoni ya touch nk'izo zanyu. Nese ngo bizagenda bite? Nyiramari isakasa gishaka amafaranga y'agatelefone ka touch. Wenda na koperative izagukomereho andi makeya ariko tunge telefone nziza izajya igufasha kubona amakuru. Yumva ahubwo niba koperative yiteguye kunyunganira rwose icyo mu kibare nk'icyakozwe. Ariko se mwese mwabyemeye cyangwa ndabyina mbere y'umuziki? Twabyemeye. Ngakomeza umbwira Honore ibindi bimenyetso ufite ni ibi. Uretse ibyo nari nkubwiye byo kuruka nyine buri kanya numva mfite n'agasereri nkumva igihe cyose rwose mpondobera. Kutamubwira ko no kurya byakunaniye koko. Byose
cyangwa hari bimwe na bimwe ashaka? ni nk'aho ari byose, kereka rimwe na rimwe niba mbwira ngo arumva ashaka ikigage ariko nacyo yakinywa ntarenze agakombe kamwe. Ni ukwihangana kurwaza umurwayi utarya birahangayikisha cyane. Ikintera ubwoba cyane rero yanyweye igikombe kimwe cy'ikigage ahita ari udukombe 3 cyangwa 4. Ratamuga nuko Karemera arimo ashaka kuguhisha ariko icyo ndwaye arakizi rwose. Urakizi Karemera? Uratangiye di ndakizi se je ndi muganga. Wavuze uko urwaye bakakuvura ukareka ibyo ngibyo. Devo, Rata kuva nakora ubukwe bw'igitangaza. Abantu b'iwacu bangiriye ishyari nyine bararakara cyane. Nta kindi ndwaye rwose uretse ubugome bw'abantu. Ubukwe bwo rwose ntubeshya bwagenze neza. Gusa icyo kuvuga ko urwaye ubugome bw'abantu byose nabihamye. Wenda bavuga ko kwa muganga mutemera uburozi, ariko kuba barangiriye ishyari rwose bakamuhumanya byo ntiwabiburana. Ibyo se wowe wabyemeza ugendeye ku cyonore? Kuva nasabwa sindongera kugira ubuzima bwiza rwose, kandi mbere y'uko nsabwa sinajyaga ndwaragurika. Kuba umuntu yarwara nyuma cyangwa mbere yo gukora ibirori runaka bishobora kuba wonore. Icyo ubusabwa ni ukwihutira kujya kwa muganga ugitangira kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Sibyo nakubwiraga Nori, ntitujye kwa muganga hakiri kare ukananira. Ese Nori, Karame, uheruka kujya mu mihango ryari? Ugira ngo se ndabyibuka muga, harya Kareme nyiherukamo ryari? Nanjye ntabyo nibuka, ariko gusa haciye iminsi. Ngiye kubandikira ibizamini bitandukanye, ariko ndashyiraho n'iki nka rurebe ko utaba utwite. Ariko muga, uzi ko wagira ngo ni ubwa mbere nsamye? Ubu se umugore wabyaye nawe yasama akabiyoberwa koko? Nanjye nibyo nari ngiye kuvuga, kuko uzindi nda utigeze ugira ibi bimenyetso. Byaba bigenze gute ngo kuri ngiye usame wumirerwe gutya koko? Mbarize. Ibyo ni ibisanzwe ko ibimenyetso byo kuzindi nda byatandukana. Nimugende muri laboratoire babafata ibizamini mbandikiye turebe ko ari inda cyangwa ari ikindi. Ariko ntaho rwose umuparishosho rwose wahurira na gitifu rakaraka. Kwangwa ki? Wahurira heso. Ahubwo se ntiriwe njya kuri. Inama mperutsemo twakoranye na meya. Sinari nicaga na bagitifu butugari n'abimirenge. Inama wagiye miyoboye na meya? None wewe bushombe w'umufundi twirirwana kugikwa? Ngewe nyine. Ubwo si yo nama yari kuvuga iki? Ahubwo se mbere yo kumbaza nanjye manze nkubaza. Ubundi systeme imibereho urayizi? Systeme imibereho? Icyo kintu sinjya nyumva kuri radio ra? Sinyibuka neza. Ariko ndumva iryo jambo atari ubwa mbere ndyumvise. Ikora iki ngo nkubwire niba nyize? Abasuhuje Bushombe na Stefan. Ese burya nawe uri hano Pascal? Amakuru. Amakuru ni meza n'ibizima Bushobo. Ikoyi. Se ko mwaje kunywa mwenyine mwamugira ngo mudasengerera abakene nkatwe. Reka da. Nta kibazo. Wakwicira tukaba turisangira da. Simbona nawe wahembutse se. Wanezerewe rwose. Sinzi umugira neza nsomejeho. Ariko urebye ndasa n'uwatsiritse icyaka. Gusa afite indirimbo nshya Bushobo. Wakubitamo kumva uko imeze. Ariko izo ndirimbo zawuhoramo wazagiye kuri radio bakagufata amajwi bakajya bazicuranga. Kiramo n'iyumviro njyana yawe ndagufasha ahubwo. Kiramo rwose. Habayeho umugabo wiyitaga bosi. Agasengerera umugore w'umukene maze akamusambanya. Bisigazaga inyuma, bisigaza mu kazi babeshya ko bagiye gusinya amadosiye. Ayo madosiye yasinyirwaga mu kizu kitaruzura. Ayo madosiye yavuyemo inda. Ubu uwo mugore aratwite. Aratwite? Kuri ubu umugore ashaka kubeshyera umugabo babana. Ariko umugabo nawe acanye ku maso ntazigera byemera. Ariko se Pascal, wagiye wiyubaka. Umva nk'ibyo bigambo ubuhuragura ngo ni indirimbo imbere y'abantu. Wumve si ni indirimbo nyabaki. Ariko rero ngiye numva nta nicyo binatwaye rwose. Ntacyo bitwaye pe. Irasekeje ahubwo. Oya navangaho rwose agenda twiganira ibyo twaganiragaho aze kugaruka nyuma. Indirimbo yanjye kwitwikara. None se Nadi, ndakumva. Muri stock hari ikintu kirimo. Nyine ndinshanga ngo ndebe niba we n'umwana ntarabicishije inzara. Nta kibazo ndagira pe. Urebye iby'ingenzi ndacyabifite, ibidahari n'utuntu duto nk'inyanya, ibitunguru, utuntu nk'utwo ngutwo. Mbese nanjye ntananirwa kwigurira. Ibyo ni byiza cyane Nadi.
nkunze kuba bikoresheje neza kandi ikibuze nawe ukirwanaho ukakibona. nta muntu mukuru wo guhora ateze amaboko ku bintu byose. ubu se ntabwo amagambo umunyu washize koko Patrick byaba bigayitse pe. nta mpamvu kandi nawe ushobora kuyibonera rwose. umwana se ntarakanguka ngo ngende muteruye hashize igihe rwose tudahoberana. aracyaryamye ariko amaze akanya buri minota mike yarabakangutse. ndashaka kugenda sinzi ko rwose yakanguka nkimutegereje Nadi. ko mu rugo ntawe usangayo wirukanswa n'iki wabaye utegereje tugasangira Patrick. hari utuntu nshaka gukora mbere y'uko ndyama Nadi. nta kundi reka ngende nzagaruka ejo murebe. n'ubundi se ko nari nk'iwawe ntawe uhejwe uragenda uterebye umwana kubera iki musange mu cyumba musuhuza. ahubwo ibyo byaruta nubwo ntagaterura ariko byibuze nkarebe. nyine ukure inzitiramibu witonze nugaruka nyine wongere uyisubizeho neza umubuta mu byo ukamutera malariya. nta kibazo ndabikora neza Nadi. ariko Pati uretse gato nibutse akantu ntakubwiye di kandi karampangayikishije. kandi twahoze tuvugana ukambwira ko nta kibazo uragira. nyine ikibazo mfite si icy'ibyo kurya. ikibazo kinkomereye ni ikirebana n'ubukode bw'iyi nzu mbamo. oya Nadi oya rwose ibyo bishyire ku ruhande ntabwo bindeba. urambwira iby'ubukode bw'inzu igihe cyose bibayemo yishyurwaga na Patrick. yishyurwaga n'umurenge muri gahunda yo gufasha abantu bakennye badafite aho baba ariko igihe bampaye icyenda kurangira. twumvikane rero ngiye kugufasha mbashaka ko umwana wanjye agira ubuzima bwiza akarya indyo yuzuye ntagire icyo abura. niba rero utangiye kuzanamo iby'amazo n'ibindi bibazo byawe byose ndumva rwose utangiye kuvangavanga gahunda. vaha rero wibuza abantu umudendezo wabo. ese wowe uramubuza kubera iki? kuko turimo turanywera yacu saa yawe. ngeze sindi kunywera yanjye hari ayawe nanywereye. none si ibyo biririmbo byawe bidafite umutwe n'ikibuno ninde wabigusabye? nimba utazishaka rero abandi barazishaka ahubwo nimba wowe zikubihiye sohoka. iki kandi ntiyanagikubita ariko si ukubita ndi. mbabarira rwose Pascal mbabarira rwose wowe ukabyara mbabarira ihangane rwose uvuye iruhande rwa Stefano nibura umenye iminota nk'ibiri gusa hari icyo nshaka gusigara mvugana nabo. ntacyo ubwo ari wowe reka ngende ushobo gusa rwose iyo ngirwamukire ntiyibwire ko nyihunze. oya ntabwo umuhunze rwose. nubashye wowe. yego ugendere rwose igendere. niko Stefano ubu koko nta soni ugira? iki buriya se urafashwe n'ibiki? mva bushombiti hanyuma se wowe wumvaga biriya bigambo ahuragura abeshya ngo araririmba atari ngiye yavugaga? nyine yari wowe ariko nawe ntagomba gutera amahane kuriya. none se nkubaze ko nta hantu higeze avuga izina ryawe urumva utari ugiye ubundi kwivamo nk'inopfu nturugiye kwishinja icyaha se buriya? neza habuze gato nari ngiye kumufata mu mashati ngo mutimbure. ntekereje numva ninjye kubita noneho uhita kijya kubibwira Nyiramarisa. ibaze rero ibaze bimubwira ko nabonye ukiri ibyandemezo nteragiye gukuramo ijisho ibiriya abimenye byo hacura iki wagiye wihangana ugafata amarangamutima yawe. none se urambaza ugira ngo nkubwire iki? ahubwo nk'umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ngaho nyungura inama nibimugeraho nzabyitwaremo. wa mugani se umunsi Nyiramarisa yamenye aya makuru hazacura iki? wowe se Stefano wamugiriye ihe nama? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana ni nabo bakudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4 gusa mbere kuva muri studio nkubwira inkuru tugezeho mu kanya yuko Perezida Zelensky avuga ko yakiriye umushinga w'umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugerageza kurangiza intambara muri Ukraine. itangazo rimaze gusorwa n'ibiro bya Zelensky ryavuze ko Washington yizera ko
ibikubiye muri uyu mugambi bishobora kubyutsa imigenderanire muri diporomasi, ariko amakuru ataremezwa aravuga ko bishingiye cyane ku bisabwa n'Uburusiya. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.com. twafashijwe na Russell New Love. Gindi Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Ruraharyana.